Angivusele emalangeni lamahle maswati lamahle, ngivusele eshiselweni kaHoho amanzini naselibonjeni. Lo khuluma nani ngumfundisi Themba Hlatshwayo ase Free Evangelical Moneni laka Kondisa khona. Lamhla sto invite emaswati onke. Kunayi indumezulu yetinkonzo eqala komhla ka11 kuya kumhla ka17 kuyo lenyanga lesikuyo, meaning kusasa nje iyaqala emvuseleni. Leti mvuselelo tibitwa kuthiwa i-overflow conference. Umuntu angatibuta ukuthi iyaqala njani overflow conference. Ulithatha phi igama mfundisi? Sicela usichazele ukuthi legama lithatha phi liqhamukapi. Angisho ukuthi eva sisaqala kushumayela in 2011 nakwaba nethendele lokuqala bese sekundwini lesosikhathi. Namasifika ke emoneni u2015 year end wakhona, 2016 lapha khona letende up until today. So silenda ngaMay, but in 2022 sevale ivike sisathandaza sibonga ubuya ekuvuselelo yasilelive salo iqhitheka lemvuselelo, meaning ayibe i-overflow lemvuselelo ingasabuke kungathi ye-local church kuphela, ayifake onke emaswati ekhathi. So siyayithola kubo media like bo Facebook, siyayithola bo YouTube, siyayithola ngose iyaqhitheka lemvuselelo. Lemvuselelo futhi lena i-aim lenkulu yakhona wina imphefumulo. I-business uNkulunkulu lamqhashele yona, it's a soul winning. That's the soul business uNkulunkulu lamqhashele yona. Wangiyekeleza nasemsebenzini, sangiyekele emsebenzini ngidokwenda ibusiness yakhe. That's why lamhla sithola siku overflow. Iyawuphuma ngenyelanga isabakele ifike eshiselweni, ifike kaHoho, ifike elibonjeni njoba thina sitindeka amanzini lemvuselelo yona. That's why ke sisiyan invite lamuhla buyani stokhonda kanye i-lineup yethu ikhona kusukela Monday. Sinaye apostle Matsenjwa waselibulini lotaba aqala lemvuselelo ngalesibili. Sinemvangelo yethu oqhamuke lapha eSouth Africa, umvangeli evangelist Zanele Oguche. Phinze sibe ngalesithathu sinaye umprofeti babemsimango loqhamuka all the way from Potchefstroom. Lotasikhonda ngalesithathu, asikhonde ngalesine ekseni ku Ascension Day, phinze sikhonde ngalesine Nzambama. Sinaye phinze on Friday ekseni sine seminar yethu lapho sitabe na president babemsibi abasikhulumisa emasiko kanye nemKristu. Bese siba naye umbishop asinika yena i-lecture ku leadership lathi abakhulumisa sihloko lesikhuluma nge7 a heart of a servant leader. Sitabe asikhulumisa lesihloko sikanjalo. So we invite baholi, especially on Friday, labaholako ngabe madikoni, ngabe ma-elders, ngabe bafundisi. We invite everybody. Naloyo kulo ngabe angakhona kuda umukelekile naye. The breakfast is free. We are not charging. And eZambama siyasikhonda ngeBishop Mashicila. Even on Saturday night tabasikhonda uBishop Mashicila. Then sivala ngaye uMapostle Matsenjwa once again waselibuleni utabavala umhlangano on Sunday mhla ka17. Siyanimema bathandekayo kwetemkhulu ukhona makeswela lo watiwa kakhulu, makeswela ukhona futhi nandoni indoni yemanzi naye lo watiwa kakhulu bathandekayo bathaye basikhonda during the course of the week. And on Sundays tabe sinaye indoni lotabasikhonda bathandekayo. We invite you maswati lamahle, sisupporteni ngalendlela engasupporta ngayo nokutya kwenu, ngeminikelo yenu siyayicela yo support, nokupledge kwenu siyayicela yo support. Silapha nje sanje sayisupport ize sifike la. Siyanimukela nonke, siyanimukela nonke ngelithando olukhulu uNkulunkulu lanitsanza ngalo, ndatuvela uNkulunkulu aniphathe ngemusa nisenda njalo niseda abathandekayo. uNkulunkulu anibusise ke nisaqabanga kuda nisangena emotoleni nita. God bless you all. Amen.